Promocija knjige Heroine Srbije vekovnik autora Dragana Miloševića u izdanju Karić fondacije održana je juče u Kulturnom centru Čukarica. Kao beležnik i hroničar vekova, Milošević u ovom monografsko-biografskom i publicističkom delu piše o 100 slavnih i znamenitih žena, koje su svojim životnim delima obeležile karakter i duh vremena i ostavile pečat ne samo u srpskom rodu i državi, već i evropskoj kulturi i istoriji. U mojoj knjizi ja sam nastojao da pokažem upravo kakve one jesu. One su bile raznovrsne. Pre svega one su majke, one su sestre, one su ćerke. One su najzaslužnije. Po mojoj knjizi se to lepo vidi za očuvanje naših porodica i očuvanje naših ognjišta. To je ta njihova prirodna prva funkcija koju su obavljale kao i žene današnjice. Ali vreme je bilo takvo da su one postizale neverovatne rezultate u svim oblacima ljudske delatnosti, od naučne delatnosti, od upravljanja državom, do umetnica, do vrhunskih sportiskinja. Od ovih stoje i 7 sportiskinja, čak i neke su od njih novijeg datuma. Ja recimo počinjem u ovoj mojoj predstavi sa periodom u druge polovine 10. veka, dakle od srednjeg veka, pa uključujući do posljednje heroine na ovoj mojoj listi, atletskog čuda iz Renjanina, kako sam ja nazvao našu prelepu i nadmoćnu u sportskom smislu Ivanu Španović. Heroine Srbije vekovnik nastavak je priče iz Miloševićeve prve knjige Narodni budilnik, kojom autor nastavlja borbu protiv zaborava koji je, kako kaže, odavno apostrofirao kao najveći srpski greh. Zaborav prema ženama velikanima, smatra Milošević, posebno je bolan budući da su one činile velika dela u istoriji našeg naroda kojima se divila i evropska i svetska civilizacija. Zbog toga je i odlučio da napiše ovu knjigu smatrajući je malim doprinosom sećanju na heroine koje su se borile za duh i slobodu srpskog naroda i Srbije. Zato Heroine Srbije vekovnik treba čitati sa lakoćom i radošću, jer su u njoj prikazani životopisi 100 žena koje su, svaka na svoj način, dale nemerljiv doprinos istoriji Srbije i njenom civilizacijskom pozicioniranju u Evropi. Na promociji su govorili i direktor Kulturnog centra Čukarica Miodrag Rakočević i publicista Tomislav Kresović.